English Premier League lo khel to zinga player thazwal thanchwa pani te chu avoi khatnan Premier League Hall of Fame lak lu an ni don Hall of Fame lak lu hun tur hi COVID-19 wangin son hlat ania tu tinge lak lu ni masaberang ti ala chiang theilo Hall of Fame lak lu tura rin kai deuh te kan chhop chhuwa kang Hall of Fame lak lu tur te hi football chol san to te an ni angaya Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo, Sergio Aguero le adang te ming lo zong lo photla acha ange Premier League Hall of Fame lak lu tura chhop chwa te hi English Premier League EPL tia ming thak ani tran kumsang khazakwa sumkwa pani hnulam mi te an ni ti kan shema sabok don nia Rio Ferdinand, West Ham, Leeds, Manchester United le Queen's Park Rangers tana khel to EPL captain Chazwal Zinga po chhop chwa to kha ania defender chatakani West Ham le Leeds United a mingcher thokat viauma se alarna le apar chwana munchu Manchester United ani thung club shang tan hiam Premier League a voi zanga palia khela voi zani somkwa pakhat zet hne na anchang goal chwala voi za somriat pakwa zet an nei Steven Gerrard Premier League chanchina player tha soi ani chuan Steven Gerrard hi mai thiang lo tlukani midfielder thazet shrai turo puini bok Gerrard thian kumsom pasari mi lek ani atangin Liverpool tan khel chana Reds tan hian ahun tha zong mangral Premier League champion lo ma se player Chaber Paul ani na ero about thei chuang lo thung Gerrard thian Premier League voi zanga palia khel tlinga voi zani somnga panga hne an chang goal za som hni zet athuna achiante goal thun tur voi somkwa pani zet asiam sakbok awang lai mu phak ten Premier League chanchina midfielder Chaber anghyala an soi thin ani Premier League chanchin soi chuan United winger Ryan Giggs hi soi mai thei ani meulo Premier League season masa somhni pani a khel zone veka season somhni pakhata goal athun vek bok Premier League chanchina assist nga berania Premier League champion ngun berniin voisom pathum zet an champion hem mai World Cup khel lo twang ma se Giggs hian EPL a voi zaruk somthum pani zet a khela voi zali pasari zet chakzo ka antang goal za pakwa thuna assist hi voi za somruk pani zet anei bok player shang somli panga zet an goal thun tur asiam sakhial bok an ram Wales team en kol meka Hall of Fame lak lu phupola ngai ani Thierry Henry Arsenal player poimo an goal thun khol Thierry Henry hi EPL striker ro pui berzinga chiartel rengani awang lai takin Arsenal chwa sanin Barcelona pansan ma se aro pui fe man tho thung Henry hian Premier League a voi zani somnga pariat a khel tling mana voi za somnga pasari hne na an chang goal za somsari panga athuna assist voi somsari pahni anei bok EPL a voi ni Gunners champion puya tlom nei lova an champion chuan ngai hlut a hlo zui em reng ani Roy Keane captain Rorum ball thiam boxi Roy Keane hi United chuan Nottingham Forest atangin sangka zakwa somkwa pathum khan ahun laia British record fee in United hian an laluta an ti swal lo hlea sangka zakwa somkwa pariata treble champion an ni theina konga player tho lok tak ani Keane hi a khel puiten an za hlea ama chon team ten an hlau thei hle thung Premier League a voi zathum somruk paruk a khela voi zani somhni hne na an chang goal somthum pakwa thuna assist voi somthum pathum anei bok United hi Premier League a voi sari a champion pui bok ani Frank Lampard West Ham atanga bultan Frank Lampard hi alar chhuan chu Chelsea ania Manchester City panero khachu aboruak anhiam hnu deu ani to thung England le Premier League a midfielder tha Thandona Steven Gerrard nena khaikin lozia Lampard hian EPL a voi zaruk pakwa khela voi zathum somli pariat nena an chang midfielder zinga goal thun number nin goal za somsari pasari athuna assist voi za pani zet nein EPL a voi thum an champion bok Peter Schmeichel Manchester United Aston Villa le Manchester City tana khel to Peter Schmeichel hi player som chhop chwa zinga siban ngak om chhun ani Premier League a hian siban ngak tha le ro pui tak an lom nwal to a chung zinga chhop chwa zinga tel om chhun ani hian Peter Schmeichel thatzia a pholang chiang hle Leicester City siban ngak Kasper Schmeichel lapa Peter Schmeichel hian Premier League a voi zathum som khela clean sheet voi za somhni pariat zet anei a team voi za somsari panga achak puya goal khat thun ve in EPL a voi nga an champion ani
Alan Shearer club lian hausa le ropui berbera khel lavin Blackburn le Newcastle United tana khel ni ma se Alan Shearer ropui na hi thup thei ani chuang lo club ropui berbera khel ani lo chunga EPL a goal thun nember ani thei hian ngai san a hlo hlea Premier League chanchina player ropui le ngai san hlo tak ani John Terry Chelsea captain ropui John Terry hian Premier League a voizali somkwa pani zet a khela voizathum som pakhat nena an chang center defender ni chungin goal somli pakhat zet a thun tlinghial clean sheet voizani som pali zet an neya EPL a voinga ngot a team a champion puibok Patrick Vieira French pachak Patrick Vieira hian Arsenal la ropui takina khela Hoberi kha ropui na hmun ani club captain ani line an elpui lian tak Manchester City azoma City in an hlok pui line gunners in ngayan ole phak to lova ani ang thluka midfielder thatun thlengin an lamhule lo Roy Keane nena anin machon hu nom thei tak Patrick Vieira hian Premier League a voice zathum pasari a khela goal somthum pakhat thunin assist voice zathum somthum pali nei bok EPL a voice a somriat paruk nena changin EPL a voi khat a champion pui bok ani